tobom sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Na meni puno srca. Duša, ja sam sretan. Stvarno je poseban dan danas. Kada znaš da imaš čime da se ponosiš, zbog čega da se budeš srećan i kad znaš da možeš da uživaš u ovom meraku. A mnogo je vas, dragi naši gledatelji, koji ste danas mogli vrlo kvalitetno da potrošite svoj dan uz kafu sa najdražima. A mi smo, bez obzira na poslovne obaveze, popili sve. Jesmo. I razrijemušu, i dočekušu, jer zvijezde nam dolaze cijeli dan. Hoće li onda ovo Dalila biti razgovoriša? Jeste, da, ovo je razgovoruša i moram da ti kažem da mi nikad nije dosad bila draža. A bosanska naša, uz nju slavimo i uz nju se radujemo. Svaki Bosanac, Hercegovac danas osjeća merak. Stvarno nam je toplo oko srca još kad bi... Evo ja, Mare, vidiš, spremna. Vidiš, ne moraš uopće ni izgovoriti, a ja znam što ti želiš. Zna se šta je potrebno da bi naš merak bio potpun. A reci, Dalila, izgovori da cijeli svijet čuje. Reci da je to zlatna džezva. Ma mogu ako hoćeš i na svim jezicima svijeta. Pa nemoj, dovoljno je samo reći mundijaluša. Ma nek se zna da ćemo zlatnu i u Brazilu piti ove godine, nek se zna.